going with us to the beach? Yeah, now I see the beach. I'm really happy. Grčija, baby. Dan 8. Nahajava se v Poligirosu, blizu Halkidikijev. Imamo že zagotovljen prevoz do obale, kot se pri štopanju spodobi. Tako da danes si bo vzela dan fraj. Za plažo. Nahajamo se na sredinskem prstu Halkidikija. Štopala sva enega zelo prijaznega Grka. Ta je odpovedal en pomemben sestanek in nas naju pelju do te prekrasne plaže, imenuje se tudi Paradiž. Rad bi pozdravil vse, ki me podpirate. Tle je zelo lepo. Zapravila sva okoli 30 € za 8 dni. Res je malo fajn.
Grška obala. In tukaj smo z našim voznikom. Gremo na slastno večerico. Gora Athos iz srednjega prsta Halkidikijev. Vidi se bolj bogo, ampak verjemite, da midva uživamo. Το όνομα σου μέρα νύχτα λέω, για το χωρισμό μας εγώ φταίω. Απ' το πόνο της αγάπης κλαίω. Glavna cesta do Skopja.